na mubira uma mwega twathie draw ya 1-1 tukuhupaga ni tugucinda but ni mubira ni uri othiaga nithio tutongoretie ligi ya Division 2 thaici tuna na 30 points, Marafiki mari na 28 na turahope tukirikia second leg toni hindi twarikia first leg. By the time turarikia second leg ni tuku maintain our unbeaten run na to qualify Division 1. Thirikari itu na kurekinya thirikari ino itu ya guku county ni matuteithiririe uria anake aya aitu anini bewe no njethe nini uria mangihota gukoragwo ati ni megukipwo busy na talents ciao cigakorwo cikinachwo tondu tungitinacha talents ciao most of the cases ni turiona gutiri andu aingi mari koragwo broti-ini makifurera